Askiki pantakanitaki kunhamas kaptasa hichurutaka fútbol toqeta kamya tiawinakauti. Universitario de Vito Tamam, Atlético Palanzor Tamampej, Hutir Anatawinakap, Estadio Municipal de Quillaculo Toqueno Anatapjani. Ukan virus kims haipuru Anatawinakapaj apasini, kunateja akanatayuyuja Haniu Lusa Hananikiti. Wilsterman Taman Kollirinakapatekej, Cristian Pochi Chávez Anatiri Haniu Anathaspati. Kunatej Konkoripau Suchata. Ukan virus Pochi Chávez Kupaj Anatas Kiristua, Anatasa Wilsterman Tamat Sarjan Muntsiwa. Arko harkir Luis Ojeda Jupa Wilsterman Tamar ma pescatun kawarap tulanak payau mayu puri. Wilsterman Tamar tun kauruneu ukakol payanya takiha. Hanu kamakanek FIFA tokeleo akanadiriha akamayu yatirihani. Bolivia Francia marca. Orleans token Senegal tamam panatanya takiwa kichesiski. Niasa kutir kurmi urua. Mahai pupacar Estadio de las Ors token Copa Africana de las Naciones atibirim panataskani. Masuruh Liga de las Naciones de la UEFA yantawin khwal hanatawin kaut Hawaii. Ukamasin suma unchatawnakat unakip tanyani. Croacia tamak pagol mayarua Dinamarca tamara tipawai. Croacia tamantakek Borna Sosa ukat lobro mayur kupanaka golana uchantawiyapke. Ukat Dinamarca takek Christian Eriksen kupagol uchantawiyaraki. Francia tamak pagol chuserawa Austria tamara tiptawai. Kylian Mbappé ukat Oliver Giroud kupanakawa golana uchantawiyapke. Belgica tamak pagol mayroa Gales tamara tiptawai. Belgica takek Kevin De Bruyne ukat Batshuayi kupanakaw golana uchantapke. Ukat Gales tamatakek Kefir Moore kupagol uchantawai. Polonia tamak pagol chuserawa Holanda tamama tipkayasiwayi. Cody Gakpo ukat Steven Bergwijn kupanakaw golana uchantawiyapke. Ukamanakiw masuruh amistosos internasional sa nantawinakak uthawayi. Akamaw takpat sa nantawinakak tuktayi. Hichuru de Liga de las Naciones de la UEFA yantawin walha natawinakawuthi. Niya sa chika ururu natawinakak kalyantani. Unyakipap hanyani. Ukat hichuruh amistosos internasional sa natawinakak utharakiwa. Unyakiparakinyani. Ukakiw hilat kuyakanaka yakur kama mahaj aruntawi takni taki.